kublai pi baro kanikere du dashin Meghalaya bangi pten subhai pi baro shakatup ko bom ta ka janmit shban pash ki kubor be nai pe chwai ke mat bokongsan Lapli ku reverse bias element arhaja Apundrio State Convention Center bakin tiu ki lat khayi ba ka yo ha ka puthai na ka benta ka MSMES jong ka jala Kajing jabo haberni hat kadai ke jengkit kli lang jong ke jela Assam bai Meghalaya ong menteri ke sarkar jela wa asas ne sodu Lapli ke primary nutrition rehabilitation center and chief minister's safe motherhood scheme transit home ha Ambati civil hospital southwest Karhils I kublai ki MP ka National Democratic Alliance ne kisni ya Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi. But could not ka Meghalaya Day Open Volleyball Tournament Hamadan biar kablai biar skor. Mentai ne pash ki kubor na keleng ki bentaj ka jala. Ya ka reverse buyer seller meet arhaja Apundrio Lapli State Convention Center nagabentaban kintiu ki jingshalan marshabari babaniyo ya kayo ka perthai nagabenta ki micro small and medium enterprises jong ka Meghalaya ya kani lapanlong da Department of Commerce and Industry saringkat ka jintrelang ba ka Federation of Indian Export haringkat ka Federation of Indian Exports Organization hapo ka scheme RAMP Hagni kisngi lawan bani shimbenta lang do Menteri Rangba Kajalau Conrad K Sangma kumjo usimbut Menteri Rangba Kajalau basnya phalang dhar u Chief Secretary Dr Shakil P Ahmed ki he officer kinong khayi ne ki khandrio klikiri be kinong sengkam lajong da ka pen pau ya ka kum ka jingso sarong na ka benta ka jala ba ka than chite la mingi padu sangma ula banjur ya ka jingdon kam ki banyai biteng Ula palai baru ia ka sharp jong ka Megarize and but MSME portal jong ka jala. Ba nakaliang ba dhar ula ong ba ka ni kisngi ka long ka jing sa kan mau da ka ba kadaw ba om kum ki yo khayi pateng ki bajulong ka RBSM kadai ka balapniya ki nong thiet. Kini ka jingelang ka ba arsngi ka lakring ki ar pu prangot ki nong khayi na bari bat ban pedeng da ka jingelang kam khayi ha ka Southrik rimpang. We as a state, Meghalaya and the country, we are placed in a unique position to be able to take advantage even of these complex situations that are there. We need to create the right ecosystem. It's about the regulations that we need to have as a government. It's about the investments that need to be created by the entrepreneurs and the larger groups. It's about the logistics chains that we require to be able to transfer the products in a very, very efficient manner. It's about scaling the productivity so that an aggregator can come in and be able to provide that export to the buyer at a scale which will make sense for the particular buyer who's buying. And hence, all of this needs to be lined up. So what we're doing today is maybe the first step towards looking at that larger goal that we all should be targeting in the days to come. Here, international buyers are invited to the states, matched with identified sellers and provided a focused environment for discussions on product specifications, quality, standard pricings and volumes, and long-term sourcing arrangement. The emphasis is not merely on showcasing products, but on converting potential into a concrete trade relationship between the other countries and the other part of the world. The RSBSM 2026 will witness the participation of the 28 international buyers from 16 countries. As I mentioned, FIO is helping us out in this meet today.
We have countries, we are represented, 16 of them as I mentioned, and we hope that in future also we plan to take it on a different platform involving many more countries and giving the kind of exposure that our MSMEs in the state require. Menteri Kesorkar Jelah berbelong ru MLA ke jirang ba asasin so tunu laong ba ke jengkia ke jeng jabo ha bernihat ke ke jengkit kli lang jong ka sambat Meghalaya. Namar bagi karkhana na baro atli ki Jelah ki trekam ha ke than. La banjur ba day ban keno tangya ke Meghalaya na ka benta ke jenglong jengman. Uba so tun lapan pau ba Kesorkar Jelah. Kay le bantek lakam ya ke jeng jabo bat kala kenturu i Kesorkar Pedeng bat ya ke Assam Pollution Control Board ban le da ka beting karkhana ki ba pen ken ki kendon ulakam ba wat Pedeng ki jeng le jurip bat ke jeng ken jeng dia da ka Meghalaya State Pollution Control Board ki don ki karkhana ki bedang ya beteng bat pen ken ki kendon ka ba pen pau ke jeng don kam ban don ke jeng trelang ka baklan Pedeng kini ki Jelah ba ke jeng pet ngori ke jeng mi kal air jaklia of air that comes out from the industries from Assam together with Meghalaya that makes the Bonihat again to the rank of from time to time that the area is in the most polluted town. From the part of our government, we are taking control, and now left is that we again have to ask the Central Pollution Control Board and the Assam Pollution Control Board that they should take stern action against any industries that violate any of the conditions that has to be followed. Actually, they have already tried their level best, but I could say that some of the industries from time to time they try to violate. So in this way, and we could witness, we could see. We could face the challenges that with the pollution in our area. Menteri Kesorkar Jelah ubadairu MLA ke jirang ba asasin so tunu la pedang subhaya ke jeng bujli ke MGNREGA da ke skim VB gram G ke batmai da ke boong ba kan ni kan ajung mentoi ke Jelah Meghalaya wat pedang ke jeng tho ni kiliang persya. Ulapan pau baya kini ke skim mentau on bay tengkah ha kerukom kendai po lashi po jong Kesorkar Pedeng bat ke Jelah ke penduna ya ke jengkit ke bakia ha kaliang ke pisah tengkah jong ke Jelah ke habay nujor bat ke bahak ke ba arpusan na ke shispa ke ba menjwa ha ke jenglut jengsep ha gitiar kitar kat kum ke jengong ubak saotun ha kis ngi trei kin kiyo sha ke shispa arpusan sngi ba ke jeng mang pisah kala ban kiyo sha ke arhajar klur tengkah naka khat arspa haduk khatsan spa klur ke pamenchwa kendong baro dekali ke skim MGNRG kenong ba ke skim spa sngi tementa it is increasing by another 25 days, so we have more fund allocation of another 25 days kagaba kanyarap beki job card holders kanyarap yaki unskilled workers baginya ke extra number of days na kebuta ke jing trekam ke jengki ha ke ba kilayo saat perusahaan sini kata ke benefit nangta sakwe ke benefit ru ha ke ba ya ke jing tre mentai ki schools kila include ba ya ke ni ka Hagini ke ak batmai ba yaki school lala ba yaki rural school lala ban kintup lang. In the previous years, the target is like 1,200 to 1,500, 1,200 to 1,500, the total budget that we are getting, and then now
with the number of increasing of days, so it will be increasing. It may touch 2,000. That is the target. That's why. What will you do with that? See, with this target, it will benefit the people of our state, and the number of days which has been increased. These all will benefit the people of our state. Ka Ampati Civil Hospital inen kasi kalapli ka Primary Nutrition Rehabilitation Center but ek Chief Minister Safe Motherhood Scheme kabalong ka jingkan tiu ka bakraw ka kwat ka kya jong kilong kami ki ba armat ki khilung ha Southwest Garo Hills. Ya kini ki jakal apli pat ba ka Deputy Commissioner ka Anandya Rajri ha ka jingdon lang ki he officer ka tanat ka kwat ka kya. Kinong tre ka te ka jaka sumar ki asha bat ki we kinong shimbenta. DMCHO Dr. Nurin Sangmai laong ba ka PNRC kan wenge ke jing duna ka bam jong ki khna da ka baai ke jing sumar ba kerpang ba ke jing bam ki bete ba ilai tho ba ki asha ba ki nong tre agan wadi on pha ban yo ban ai ke jing rap ka ba kham kloi ha ka jing he jing san jong ki khna ban pendunai ke jing e ke jong ki ban kin tiu ya krukom em ka jong ki. We are one of the best performing districts in Meghalaya with relation to health department indices. That is because the ASHAs have been working very nicely along with all the ANMs and everyone. And I think we should, you guys, you all should keep on doing your work like you have already been doing and try to push for more so that we can become not only the best district in Meghalaya but the best district in India in terms of low maternal mortality rate, low infant mortality rate and other indices also, so that we have a very healthy and happy public in our district. So for making me understand the importance of these institutions, and I would say I hope that we have more and more such inauguration of more and more such institutions within our district. And I would again congratulate the medical superintendent and the entire health team on this occasion. Thank you. Urang pa chnong jong ka golfling uba Michael Hek ringkat bagi khot ki jong ka le kindu yo menteri ka tanat le ka uba wailat mi ki shalaban pensko ke jing sokia halo ka jing dap ba ka jing shle ha ka te than uba Hek ulo ong bala ju yai ujor man ka porsche ka tanat bedikmi Henry Kim Shimla yo ya ka jubab kabla penlong ye ki kat tu kat ni ki ying ba shle ha ka porslap hadian ketika jing kendo uba shila marmar ulai kendo yo chief engineer ba ptha bale judip kerke ketika jaka khamtam kani kalong shibenta ka jipin kre ka national games ka batsalong shen Kendo directly minister tingi songur minister juga sport ila kitkia ila funi chief engineer menta yang kerki di ban late shai ban inspection itu ko jaka so kala ajan datar kani ka national game menta kadi ka buram so ka tuga route kadi ka VIP route pi kami ki baki VIP ki ya no to boro tela shai la ka VIP ki niat itu kan don so ka flood untuk ka jinglera ka department mri ka department adu ka shnong ka thau jaus nem ila on kendo ila kendo chief engineer juga you asis nem tam tamalong kim tip kim kitkia na kumno tedi da ka daw na ka liang ka shnong te kinong shnong ila kan shai bi ke lada kimle hi kan ka outlet ka bade ban pelaj ko jong sini temur ketu VIP route ki ong bikin petkhang no ka bershemlang self help group jong kishnong mauro klapli ko office re kam ba ka jaka bo ikitiar kitar bathma ki jong ka kabla beitingka lemba ka scheme SRWP ka jinglut ka ba ibai point san not laktingka hakajuk kasngi katai ke self help group klapli ru ya ka jakai le ka ki khna ka badana phalau jong ketika office re kam da ka bentaban penslur ye ki khna ki jingile ka shabar ya kini ki jingdon kam lapli pat ba du MLA ka nong po ba mineral bonds im haringkat ki jingdon lang urang ba snong uba opel lingdo chairman ka self help group uba Anthony Carnayor ki khot ki rang ba ki nok song snong ka than Kinong kran hakati program kilayaro ya ka jing shitom jong ka bershemlang self help group da ka bakdo baki jing temu thmai kin a jing mento ya ka ni ka kin hon bat kan nang la ban nang no sinyang shaka imlang sa lang bat karoi ka par jong krishnong Jika bang alerap ada ke skim na ledir masuk play mi play kan show play you patai ketika penong yang ngaruh orang ibu kena train lupai ki kami kan play por ki belajar
di benang kerjanya. Hak juk kapor ko bedi berkat pen imlang SCG. Ikam ke pi penanan tre kapor di belakang. Apa piwan benia kenduk. Ya badang jindan kam. Kapelong ya ngapa? Anu mlaam nong em ni. Hak benia rap tak ada bedi berkat pen imlang om khotlang no kan kesgi. Om tang benia on IT ya. Kamu order lo pi yo ba. Badang kam kat kumki. Jempan ke jumpa. Kumbang ilai keren, kumbang ilai ikut. Kijidon kam yung pi kidon sibun. Nanti pila penso mana katu nam ompek nang leng jongang ngan bu kata. Orang tam dopek ahi mo pi. Pat kum ta ter. Kita gidi kijingnya keren. Kiba ni jam. Jadi kita kadang aku hukum ke negara ngadap di dokumen ke krau. Ban ya don kat na ka benta ini pi ke office. Ko slam trikam juga penhun bersem lang hang ni. Bat ni kit bok ke yang yang pi di tumul ko ha ko pinang don ko sim ni i di kita li nang jung pi bat la ban penting kena apa kena kun kan im kan tre ha por di panwan ko Kahinyo Trap Youth Council Mau Thau Pada Area Unit kalali pini kedua ya UMLE ka mau kerwat ubak Reniten ling dok tongkar ne kesngi bat pensko ki jing alo ki jing pembiang kesurok ka kasnong photchale hasiliang rilang kabaha popok ke Southwest KHASI Hills District. General Secretary Wellman Kar Lingyong ulo ong ba kinong snong kia kendu shibun ki jing na ka jing pembiang kesurok kabakta ya kilong kemi ki armed ki papang ki bistom bat kinong rap ki bakit ki mar ki mata ki jongki. Kasnong photchale ka badon kumbalai kilometer na mau thau pada ka long ko we kasnong ka badang sa dien na mar ka jing pembiang kesurok. Badah kini kejeng ekran UMLE ubat tongkar ulah kular. Bo on sabu akamat kesurok mau thau pada pot jale. Haringkat bak kesurok mau saurem berngau. Din bak kaseng especially pada hari ini. Kelaya kejeng jenam nak kipai bak kesnong. Berhak tiga area jemi. Bahawa sem stom kamtam akan berpang stom market ikin real balance ke singawai pada kak market bak ya kejeng tunjik tep. Amar ba kadai tiga snom kepat dan dikesurok kalau tentang di banyak kejat hoi ke portelang tu dan kali balik ada yang kamtam ka porliur tempat dia kimak balik stasi cekah kata kadai ka snom kawin snom kabang snom perjalanan hoi kita kan kuih snom lu kum ka snom rem berngau bat kuih kum ta kasang marmar kalau ya leknduk yang lokal ejumi barang ton mengdak tongkar bat hadin mengleh kenduk ngeleh keren seni ba batu misukmen pantapal ne ba ulak lar ini ba ong ba kaneka sorok kedika ba kmadu chungu ya kini kamta me kena sorok pajalai bat kunjuru ya karam berngau snom berngau udah kelar ba usale ya kaberkam na kamta kabha kamiat jong tegi snom. Halor ke jingja syak peniap Raja Raghuvanshi. Arngut besyak kem u balbir akhir bar balatip kumbalu bar u Lokendra Singh Tomar. Belah syak kem kamenshwa halor ke jing keno bakila penjot di kisah-kisah tar. Kila lat no hadien belah pendep ya ke jing tokit bala IT kai pot bakhat do. Kipulit kila penpau bala pelat no ya kita ki arngut namar ke jing bemdon kisah-kisah tar ki babiang. Superintendent of Police ke East KHASI Hills ba Vivek mulaong baka jing kem ye kite la le kat kum ki kendon ke jing tokit Henry kam hadien la pelat no iki namar ba shim la lap setia ye ki sabut persya iki. The second charge sheet has already been filed, and from those three people, the last three people who were arrested for destruction or murder, only one person has been charge sheeted. Others have been actually discharged as final report mistake of fact because of their non-involvement. But circumstances at that time made us, we had to take the step of arresting them. After investigating, we found that only one person is involved. I have not got the thing of when next hearing, but it will be very soon because the court is moving in a fast track now that, and so I think perhaps in the fortnight the next hearing will come up.
Kinong ilam jong ke Hingaria do parsong ringkap kinong mikmat jong ke KHASI Students Union kelap persyak ke tanak ke kot ke kia halu ke jing temu ban penkenria ke sub center ke belamang na ke bentar ke Shnong Hingaria. Andrew talang ubadai secretary jong ke KSU South West Border Circle laong ba ke seng kelalit ban ya kendo yo menteri ke tanak ke kot ke kia uba Wailat Miki Shtila hadir ke jing yo jing tip ke District Medical and Health Officer Kila temu ban penkenria anu ke sub center ke belamang hausnem arhajar arpulai arpusau. Menteri ulakular bo un sepenlong ke jengelang bat ke office jong ke DMHO ban kren ya kini kaman. Utalang ula banjur baya kini ke sub center lamang kerpang nak bentar ke Shnong Hingaria ke bedai ke Shnong ke bedana ke kaput ha ke basau spa teli kilong yeng ke kenduk ya shibun ke jing e. Kai ke bapa lengok yang ipat kinong dalam senang berkunjung ngeliang jungi ke seng kisyu kalong ba hadin bom syai hadin ke jing bom syai jong kata ke jing lek jong kane ka office jong di MHU bat kumta ngila sim ne garai man lek kenduk ya o minister hawe de berkene te nak liang minister pat ula ai yang kata ka assurance ba sim da ka joint meeting bat ka office jong di MHU health department ha ka de bat kata kajing pekerja ya kata ka sub center pula ong ba unsasim sien hakini kesni bansawan kan muslim syu ya katarik berkayu te uns pentip hi nagaliang ka jo kata ka sub center ka bagi mud ban shna ka petang ya kuwi kesnong tang ya kesnong Hingaria hi ko ma kesnong Hingaria relatif hi kade kesnong ga bala jengai kade na border jongga Bangladesh bat India te ban super khat ban travel nadu nanti na Hingaria hadu bandu poid clearat nene ki syadu jawai syadu silong kamlong ka basuk kalong ka pae berkawajan jar ya ginong song mamar kalalong kajakasya pakendong teta kadau ngi ku ginong song ngidawa nak sarkar bakan simkhe ya kani kam bakan penwan phaibyang ya kani kayu ka subsenta Menteri Ketenat Community and Rural Development Uba Sastana Sotun negasi wala pelat ya ke sampurna abian 2.0 Hariboi District apok aspirational district program kabla longkum ka jimpen shlur ban penstet ka roi kapar. Hakane program lawan ben shimbenta do MLA ganong po uba Meral Bonds im. Deputy Commissioner Kariboi Ablash Baranwal bat ki he officer Ketenat trekam ki prepare. Uba Sotun laong bakani ka temu ban kentiu ka roi kapar. Bat ban pentik na ke jing penpoi ki skim sarkar da ka ba pelet jing mut ka kwat ka kia ki jing baham ki bete ka puli ka puthi ka rap ka riang ka jing don bentalang ha ka liang ka pisah tingka ka jing penroi ki sap bat ki jing te nakaliang uba sim ula kentu ka jing etrelang ha pedeng ki nong shim benta ban kentiu ka jing long jing man ha ka imlang salang ka ban nakaliang ubaranwal ula pentik na ban bishar benya man ka por bat ka jing kersan ka bapura na ka benta ban penrei kam hok kajing pelat pat ba ka pen i kajing ang no jong ka sarkar ban pendap i kajing dunah ka roi ka par ban kentiu ya kajing roi ka bakan thup lang habaro ki district tung kajing pentumai ya kajing kula nakamta kumlo wa ngina ban boy shakathong ban pendap Naga 50, Shaka 60%, 60%, 70%, 80%, 90%, but 10, Hadu Boy, Shaka Traka 100% Kabakyon ka saturation. But, yaki ka commitment Kaba Narayan ki departments to prepare the office of Deputy Commissioner, the line departments to prepare, yang home kaba mabibidon ringka kecil trena, but economic one, the officers. Halor ki kenram ki blakta ki nong rap kwa ki nong khayi na mar ki jingkan at hari lom garo ki bo penya district jong ka southwest Garo Hills ki la penlong ka jingalang ha ampati ha ka ni ka jingalang lai don lang ki khot ka nok ma council ki nong elam nyam ki seng phalang ki rio rangba ki kinhon seng ju ki nong song yo but ki nong khayi kwai
Kinong isim bentai kelapan rem halo ke jingja ke bedang sen ha kesnong golgau ha raja balap kelakin tu banwan rak biang ya ka syongsuk syongsengan. Dak bapen kesan bakate kathan ke don hak ke history ke bejrong jong ke jingiteli hak ke imlang saklang. Ka Deputy Commissioner ka Anindya Rajri kala kerpat ikipat bak banwan rak biang ya ka jing syongsuk syongsengan bat ban ya Trelang bat ka Board District dak ka pentikna banwan rak ka jing Trelang jong ka West Garo Hills bat ka South Samaldra District jong ka Assam. Superintendent of Police Vikash Verma ula kentu ikipat bak bagi day ban pensisha iki jing tip shwa ban penmi ya ki jing tho ki rensan social media bat ban pentip iki jing ja shiki pulet hak jaka ban shim ya ka an halade. We'll also try to look into the long-term solution for whatever problems persist in the district. But we also require support of the community in that. And regarding the trade and activities, we are also in touch with the DC of the other side. They are also taking action and they are also trying to have a conversation with the people on their side. So this kind of coordination is already happening within our district and within the district of the Assam. So I assure people that we'll try to come up with a long-term solution also, but till that time we require the support of the community to maintain peace. Mendai ne pas ki kubor nak taj te lami. Ka nongkiu ulum na India ka kabagyano ka bana Arunachal Pradesh kalala ban kiu shakliar ulum ekon gakwa Argentina ubade ulum bejrong tam South America ubejrong kumba arpu hajar praspa lai pui put. Kani ka jingjop kadai kum shibenta jong ka 7 Summit Mountaineering Expedition. Ulat jong ka jila Arunachal Pradesh Lieutenant General UKT Parnyak ubala syong that ula ai kublay kani ka nongkiu ulum ka ba arpu nyo snam ka erta hakaba ulaya roy ka jing slur ka jing tray shitom ka jing ya lenti jongka ka ba ai men siam lang ya kiwei. Mentang ni pas ki kubor na kelengkari. Ha kakinta keli jengkeli Raja Sabha Menteri JP Nada ulai jawab ya ka jengkeli belawan rak da kidkhot ha ka bede ba ka jeng bethamai ya ki dor jeng kidawai bat ula banjur ba ka sarkar ka kular pentikna bat penyo ki dawai ki bedon kam bat ban pennek pensa ya ki karkhana unada ula penpau bekilat kilenti ki dangya cakamat hapok ka National Pharmaceutical Pricing Authority ban kmi bnya bat ban tek lakam ke jengkiu dor jeng kidawai dak penpau begini ki sin jam ki long dak benta ka jeng metoi jong ki pat ba 11 हमारी ड्रग पॉलिसी जो है और प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही कांस्टेंट है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या हम रेगुलेट प्राइसेस को अंडरवे है। इट इज़ नॉट ओनली अंडरवे, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी हो NPPA हो, फिर चाहे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स हो, इसमें हमेशा टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहते हैं और उसके माध्यम से हम Menteri Rang Padu Kari Narendra Modi ne kesengi ulapan pahlo ke jengite kular hak liang ka kai pateng bat Kari United States hakaba haba crunch ki MP ke NDA ka parliamentary party meeting ula ong ba ka ne ke jengite ka penpau ke rukom tre kam ka baya bet hak liang ka kai pateng ka perthei hak jengelang ka blalong ha parliament ki MP jo ka NDA ki ai ku blay Menteri Rang Padu Kari halor ke jengjob ke jong u kinoyelam ki bekentop yo national president jo ka BJP Nitin Nabin ki Menteri Sarkar Pedeng berkentup yo Amit Shah, Rajnath Singh, JP Nanda, Ashwini Vaishnaw, Bhupender Yadav, but ki MP berkentup yo Chirag Paswan, M Thambi Durai, Praful Patel, but ka Anu Priya Patel, Glaydon lang hakni ke jingelang. Mendang ini pasha ki kubor na keleng ke perthei.
Ke Iran bat ke Amerika kidang penkrek ban sedang biang ke jeng Ukraine halor kan kinam ding ha ka ba lakmi lenti ba kandon ke jeng lang ha Istanbul Turkey ha ke si thoding. Udong bikmat ba kerpang jong ke US Steve Witkoff ba Menteri Kampari jong ke Iran o Abbas Arangchi kilabu por ban pelong ke jeng Ukraine ki bertemu ban pen ki embiang ke jeng dei halor ke program namding jong ke Tehran. Bat ban weng no ye ke jeng ken ad ke belanet Islam. Presiden ke Iran Masud Pezeshkian ula aidak halor ka jingkwa banishim bentah ka te jing Ukraine bat kerman ba ka jing langkan long ka bejob kat baulam hamru halor ki jing shot ki bawan nabar halor ki kinrum kinram ha ka te geri mentah ini pai shi ki kubor ye lekai Menteri Ketenak Dilekai ke Sorkar Jela ubak wailat Miki Shelau Leishim bentah ke jeng lang pinkut no ke Meghalaya de open to all tournament hamadan biar ke belai biar skor. Ubak Shela ula ai ya ke jeng ro ya ke West Giant Volleyball Association ke bela pelong ya ke ni ke jeng lekai bat pitchlori ki pat ba ban ai ke jeng kersan na ke bentah ke jeng temu ban sawan ki bekentop iki lempungi lekai ki school bat ki program ai jeng ki kai ki referee. Ubak Shela ula penpauru ke policy temai jo ke jela bentung kam ye kinong ye lekai ki belawan raknam ke jela. Nakaliang u district sports officer ubak crew bok pesa ula long ubelong ru kum sembut kongsan bat ula samru ki khusnam kat bau presiden ke senjuk ubak lamat o lalu ula ai ke jengkran pediang sobha. Haka jengi kon final jo ki shenrang ke ATS niyo kala pelim ya kemadan Kinsau haki Southset kat ba ke ATS girls kala ya ke nam la du jong ki kinthai da ka bejob ya ke ATG girls Angu imensin ya ki players bakam jo ki begi pa ke sarkar da wan ra ko ya ke Meghalaya outstanding sports person direct recruitment policy haka ni ke policy one lene ke one ko mi khmat ya ke state ke yo i haka national level Asian Game, Olympic, Para-Olympic. Lada yok medal ki pimduk de pi ulai appear ya ke recruitment. Mduk de pi ulai tho exam. Direct do yok pi any medals, bronze, silver or gold according to category. Yok pi ya ke krek sarkar. Teman go ke Ka 5-star football team Clara Ekanam Ladu akan night game knockout futsal tournament 7A side pelapelong daka Lionel Futsal Arena Pendeng Ray West KHASI Hills District. Haka jeng kon final ka belalong hinin kesgi ka 5-star ka pelim no ka Titan football team lingba ka tiebreaker da Shiko Lanot hadin ba kilai khat mar laikol. Yaki khusnam la sam da uba maukodor khars imli president ka village defense primary committee nong area kum ukongsan. Temen tepat ini pek ke jenglong jeman ke sini benang keleng ke bentar jong ke jela. Hatura ke jengkret kelong 4 degree Celsius ke jengkret kelong 8% degree Celsius ke jengkam kau hau kelong henry puai nak kispa. Habapai pat chenong ba shalong ke jengkret kelong kandai degree Celsius ke jengkret kelong 4 degree Celsius ke jengkam kau hau kelong sanpu prana kispa. Kat bahajawai pat ke jengkret kelong 4 degree Celsius ke jengkret kelong 4 degree Celsius ke jengkam kau hau kelong sanpu arna kispa. Kesun benang kat syahatura shalong bajawai. Sean Posh buku jeng tup kubon be biang sai sini akimat bukongsan. Lapli ke reverse buyer seller meet 8,000 Arpundrio State Convention Center ban kintiu kilat khayi bat ke yo ha ke pertain ke bentar ka MSMES jong ke jela. Kajing jebok ha bernihat ke dege jengkit klik lang jong ke jela Assam bat Meghalaya ong menteri ke sarkar jela ubak sustenance hotun. Lapli ke Primary Nutrition Rehabilitation Center and Chief Minister's Safe Motherhood Scheme Transit Home Ambati Civil Hospital, Southwest Garo Hills.
Meghalaya ki MP ke National Democratic Alliance negas ni ya Menteri Rang Pak Dua Keri Narendra Modi. But could not ke Meghalaya Day Open Volleyball Tournament Hamadan biar kebelai biar skor. Dia perlu ketung lapor sebuku YouTube kubor jengi minta ke janmit. Hadap Malaysia biang pilih syai kesini kublai pi barok.